Grupo Underwater Cinema, hanesan grupo voluntário ida, nebe composto husi foi site moroansira, nebe mai ho paixão, no commitmento a tutau matang, no cuidado ba ambiente tasiniang, li husi organiza atividade nani, luku no inclui hamos tasi ibon, no recolha dados, husi foi nebe hili ona iha tasi ibon. Grupo Underwater Cinema, hari iha tinan rihun rua ronolu resintolu, o objetivo, atu hari cultura sustentável ida com a preservação ambiente e a Timor-Leste. Cada semana, Grupo Underwater Cinema realiza atividade Underwater Cinema, onde envolve participantes sira hamutuk emana ing nolo, nebe maioria jovens sira e a tasi ibon sira e a capital dele. Grupo Underwater Cinema é um grupo voluntário, né? É composto por si jovem oficiais feito kamane e paixão na vez nessa no e commitmento para promover e proteger a identidade liusi ni atividade snorkeling ou beach cleanup. Tambah cara cria itatenadang itania timor ilha na vez makikuan na vez haliu tasi mas be baraku si teni jovem lá é experiência bar com a moris tasilarang niya universidade be mitai nem a mim mai commitmento ida akan promove itania rikusoi sini liu si fo espaço ba jovem timoruan sira to relasi ite furak na be tasilarang itania dar barak se exemplo ya cristure sira jovem barak sempre ba mas be sira tu retiliu tu ansa nongkrong lima mas be sira ten kata tasilarang ne furak na be mak rikusoi beleza sang na be mak sai siluk mus laia ita iha aida ne mam kar koko kar cria espaço for jovem sira para tu e experiência rasik hare rasik saída me ita iha sim ora ne mak kami commitmento akar organiza atividade snorkeling ou beach cleanup kari kami for espaço sira ba snorkeling kami provide equipamento snorkelingnya no ami sai mai setelah selu, maybe kami hamutuk organiza hori halo limpeza batas ini para tu proteger na fating itene biodiversidade sini be fura que tantas clarang. E depois kami mas halo data collection, data kami limpeza tu dia, kami sempre halo asai dados. Kata lisu seda mak sempre ia espalha barak liu ya itene tasini, ya hodane. Atividade sira nebemak by Grupo Underwater Cinema sira realiza makanesang snorkeling ka luku halo atividade sensibilização ba estudante sira konaba o insa atu cuida biodiversidade e hata silarang nomos halo atividade beach clean up atu mantém na fating ambiente mos. Underwater Cinema ni ya snorkeling o beach cleanup e data collection be makuliana e amimos halo advogasi be sekolah-sekolah tama sekolah sira ami halo advogasi konaba unsa promove no protege itania rikusuitas ni liusi atividade que kuang na be mak mostas ini fo espaço ema baluku atunone itani jovem sira na be ma escola darbar SMA SMP sira baturet ba sira los baturet mai be sira mos bahare rasik no Quando hira sir harena sir sai meliu si koko protege liu su ita glisu hi halo hili netik glisu for na ba makne depois iranes fanu sira no kata ita baturen ba lisu sai da mita cria ita bele husik de ba ita tem foti ba tau ni fatin dala barak ya asam ki kuan sira sanene fácil la mas la barak ku sema tu bele halo idane ne mami koko hamuris fali ni sini hanoi sira sanene liusu amnia advokasi ba sekolah-sekolah sim ya amius koko organiza exposição sene para tu focusai documentos nave furak tasi timore durante ami halam atividade ami foto ami halo video e mencionemos ami colaboro itania jovem balu lolos sosial media nave sinave mahalo atividade konomatasi sim problema barak mas ne problema mana problema buat limita mas lisu nave mak ita sue liur wan hiri tela fotine tau itela tau importância bedane ni kona ni tama batas lara ni kontamina ba itani coral sina be se mate e wan hiri coral ne mate com certeza ikan sene la bel mori sene ikan se bau ka fatin selu ne ita estraga e futuro ita se estraga buat e sector agropecuário dit se estraga no
ite estragamos fatin turismo nebe dia. Tambah snorkeling hanes atividade turismo comunitário ida nebe kita bel promove. Penghira kona itania sektor mineral ini hutu. Mas agora datang buat sene ema abandona det. Husi dane ami koko cria espaço atu udi ema ba penghira sirbare furak nebe iya lo que sini anoimos para cuidado ambiente sini sana importância. Durante o seu início to agora, sempre há dificuldade, mas foi sai sirane na fatin o espírito voluntarismo nebe forte, hodi na fatin realiza atividade nebe maksirarasi kiha ona. Sim, nesse grupo voluntário sempre ia dificuldade. Tambah dalam barak ami us barukte, jujur ami barukte, ami umamos sekarang ami lada serai lah. Mas ho furak nabe ma mere sayang sekali kan o hiri itala koko cuidado e futuro nesse laco. Dificuldade mana ami o hira ami organiza ema barak haredet. Saída ma mi halo, ma sir la koko atu halo. Mas ami ya commitment na fati. Usi ami fiar kata kusi ami aksam sene bel fanu sine ne hanoi. Atu none o hira sir batur falen mau sir koko para halo saída ma ambil halo. Tambah sauda be ami halo ni kikuang. La roda samot para celular precisa escola bot para ita tu aprende buat sini. Buat nabe mas sai suitania an rasi itani que mau rasi akar protege. Ya idane mami halo. Barakmu sekarang kon mas logistik tama ami tahu hamutu mak ami exemplo ami mas snorkeling olputasi buat senene ami provide ami rasi. I ami organiza karang ami akar promove sai baliur mos ami recurso lato exemplo transporte ami baham ni motorasi. Mengira ami la beli hodi membark ami tahu risiko disaster buat sini. Eba ami karak normalmente ami sempre post informasi sini ya ami pagina katak sema karaba idida responsabiliza dia. Ebe motor espaço main aba equipamento mi provide, mas be idida barasi kino. Ya uluk abi sirau serviço ami membro barak ma free hell ami sempre organiza domingo. Every domingo esang depende batai. Quando hira tait ya domingo desang tasimarang na miluk for lokrai sekarik ya lokrai ma tasimarang amiluk ya dari sang mas agora como ami membro bar kaitan oportunidade serviço depois balu escola nebe ami halo organiza falidane ya cada fulana dala rua ya domingo rua halo domingo rua la halo karik ami convida karik esan jovem nebe mag sirau experiência batasi hakara-kare furak nebe mag agora dang wiha bele join amne atividade ya domingo nome e follow amne página para reta informação claro para ver jadwal ini. Tasi magfating Morris ekosistema tasiniang tambane emahotu tem que cuidar do tasi. Labele soe kahusi klisusira tama batasi larang hodi estraga biodiversidade tasiniang. Timor-Leste rico tebes ho biodiversidade oi-oin iha tasilarang hanesang ahuruing no coral sira nebe maksidau que explora no nakonu ho moris oi-oin no idane bele suporta ecoturismo no ajuda desenvolve tane economia ho maneira sustentável tambane cuidado itane tasi la os harede banya furak mai be ba itane futuro.